Lihat nih. Satu kakinya. Tuh, kalau relax nggak akan tenggelam. Tuh. Tuh. Kalau dikerasin tenggelam. Tuh, kan tenggelam kan? Karena dikerasin. Ayo lagi. 1, 2, 3. Masuk, tendang. Masuk lagi. Cepat nih pinternya nih. Terus. Nah gitu, cepat nih pinternya nih. Terus. Bagus. Nah, ada semangat nih, udah pakai kacamata. Langsung semangat. Oke, yuk sekali lagi balik, udah itu istirahat lagi ya. Yuk Kak Siba, yuk Kak Siba, harus semangat. 1, 2, 3. Saat masuk, kepalanya, kakinya tendang. Masuk kepalanya, kakinya tendang. Ayo, 1, 2, 3. Masuk, tendang. Oke. Yo, lagi. Cuk lagi nih, udah menyangkut nih. 1, 2, 3. Wih, oke. Stop. Yo, kasih lagi.